Manuia Samoa. Ia, ua mafatasi voi, ia masi uso ya fiti. Ia, tau Manuia, ia tau so foi lau Maleifua Mai de nei foi tau. Ia mafatasi atu ai foi ma le sunga ia mudpola. Ia le fonga foi tatou proclame neo le Maleifua Mai. Ia e whaatalofa atu ai, maufu alofa atu ai ia i latou uma pena o na Maleifua Mai de nei portalame. Ia tunu uma laulangi, ia maso se vahenga lavolo e maua mai de nei fasalalanga tu sao. I nei de papa i ngala ia e whaatalofa atu ai fo i le malo se tatou watinu. Pena o na Maleifua Mai tatou walata neo le NUS TV, TV8. Ia e whaatalofa atu malo le soifua maua i le nei tae au. Ia o le nei fo i tae au fo, e whaopopo fo i le tatou wala. E au le nei fasalalanga, o le nei portalame. Ia i so se tuli manu o le atunu. Ai mai se foi il whaafonga o tatou o mapaanga mainga mai atunu i whafo New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, Alaska. Ia i manai tamaitia onga mai le atunu o Japani. Ai mai se foi o ngai kaku kamikia onga dei fiti. Pena ona mau mai tatou. Moli whaatalo fal tatou por Columbia Maleifua Mai le nei tae au i lo so fua manuia. E tele manonoai ta penanga o le nei tae au. Ai sea. Wa o le aso e fai u yenga venga foi o nei vai aso o le aso faraile e ta u e nisi le malu foi le tunu male o finga luenga o le aso pu ia mud pola e le fangaloina foi ia le faatalofa ia iuso ma to fa fine o pena na ta wina tono tatou papa ngala ia o so a onga foi a pena foi ona o ta wina foi wa o tamatitao ia mo ia e mole to faatalofa ia malo le ala usu mai foi ngalwenga. Ia me se foi ia o ongo de nei foi tae au. Ia usom to fa fine fa malosi. Ia la so munmuri nei o ongo nei vai aso. Ia tatou malo lo foi la ia i nisi aso tatou malo lo. Ia to ia matalia foi la ia vai aso fo. Ai malo lava le unsa. Fatalofa i le fionga ia mai ava to tive mal falitua mai nai i false lai fanga. Ia len mo mai le tu sia fa manuia mal tatou ngaluenga fo ni tae au. Fa manuia atu ia malo fa atu tatou por kalame o Maleifua Mai. Ele ngalo fiti. Ia. Fai nga malanga la ia nga ilmu tele sala fai le fionga e pesta. O le tatou sui pulisili o le universite. Moni la o le sunga ia Martin, Kerry. O le sunga ia Eric. E fa pe foi le matua o saufa inga. O le wawa onga fa fai ia onga. Ia po le saufa inga wa onga. Ia le fionga ia alo si takta si lia pa usisi. Ia o le fitalainga ia so alo Sydney fa sau o ia lea o le alipula o le tatou olo a Manu Center. Ia fatasi ai ia ma le to'atele o le whainga malanga lea foi ua malanga atu ma le sunga ia ko wati foi lele si Manu. O ia lea o le tatou IT o lo whapenao na malanga fat. I le wha moe sa moa zalo lea te sila fia mai foi mai sila mai i le tele o whasara launga o wha lau ilo i le whainga malanga lea lo tuwa atu ia il puleono i sala whai o le sola. Nes fraile i le iwa le tae au o le ai whai eifa tala noanga i tutonu o le tatou campus i Salelonga i lunga o le maketi i Salelonga ia e a mai eise langona o le atunu i ala fo i a tatou le mamalu o lo whapena o na lala i le motele sala whai i tapenanga o le a sa ili linga ia o fuafuanga alua mau le universite ia i ana ta i ala mo ana nganuenga mati na whai. Lea lai whaatalo whatu tatou pukalame i lau whionga pesta ma le au malanga ia talusia ia tu malie whaivo le nei aso i le lofo le tua i fina ngalo ia e mwisi foi o taofi o le tunu o lo whaasoa i nai i tatou pukalame lea. Ia, utpola ia e whaatalo foi la i tatou matua tausi. Ia whapea foi la tu o lo whaia whaiva leo le whatua inga tausi. La tu o lo whaia tau tua e ala lea i ngasi senga. Pero na o le tu tahua na foi dia foi vai. Ola to lo foi nga senga wa foi le ponga tau mafo matua tau si ai mai se foi ale malu ainga i tua i lawa mota. O le ase me ai ke fia ia fiti ia ku load fa fonga si o tatou tunu i le kae au. Ela sa malu kae ke look forward da ia a o ile yanga mo foi foi au fia. Ia, mut pola o le malu tai au pena ona fia foi ai tai. Ia, o tama leo fa ausi. Ausi. Tama na fa ausi amat kamana leo koksamo. Ia. Pe nga nga ka ai kai o de kulanga den maru tai o de fa ausi ma de koksamo. Ia ka kere ko ma fa fo ia se si vai inga por vai inga ro uti.
O le whaausi la lea ke sau ngoi ai, o le whaausi whakau. Ia, whaausi whakau ia mai whai po ianga, ngosi whaausi tua rainga. E whaisi ngau ngau sao kape nganga o le whaausi. Ia, e ke loa awhai ke whai whaausi ai kai au ma, e umai unga. O le sau i lea onga, ia onga o le whainga o le whaausi, a maa ngai e le ke le foi. Ia, i le tapena ina fo le tai au, ia, i vai ngai o au ia. I le whaafonga le tunu foi, o mea ia kake ngau o le kai au. Mau singa mea ango. Singa swaki. Ko fiki la so pe o kala fa fa fi. Ai pe o tele na o vaenga po tangata matua se tatu watu. Pe o vaenga le o tau ngala vodpo. Ia na via fa na lava. Ia. Koe a vau e foi da I o kai au. Va ye. O le tatou por kalame le nei tai au mo le alunga I vea tai tasi o lo lang sua malosi el tatou bookshop. Ia po le fale o lo le tatou university o lo fa tau wina I tusi o mea onga o lausi sila mai fo I la e o proklame leo ma ofu atu ai ia o ofu ia mai le tatou bookshop e fa lau I lo ai ia tu ai nga la e ngai se o lo mau e tono tatou fale o lo le o tatou university ia I le fionga ia la ulu ma le ufinga luenga fa fitai I le fionga la ulu ia mo la e o proklame ia le fu ma ofu atu ai ofu tau ngata nei o ofu nei o ofu e mau I so se size I so se so se lanu I so se lanu ia o mea uma ia a e sumai tala au mau al pau e mau al pau I kongu I le kaku fale o loa pe a fai e te fa tau so o iai yo au te lo fo ia mut pol a fa pe e te le lau fa tau ke lo ngai mau an mea rofa pe mau al ofu mo fu Onga foi over ai foi de pulenga tatu fatus. Ia. O te le lau fa tau o te le lau sa o tono tatu fa o Fiti o mai le onga. Ia. Mai le amaina fo nei kwata. Au sunga mod pola ia o le wa a mata manuia lava ia o onga foi o nei kwata. Sol. Ko le ke le amakase va senga le uma. Wangi. Iau makaki o lo kuli fo nei kwata o ani vai nga lo e kam fai achieve fo I nei kwata. Ia. O le vai nga mo la pena ona ave fa mo de nei foi kwata. Ia pasi le mta upu dia o lo pena ona ave de ni semester. Pe o tu langana le tam fai. Ia to e tasi la vai. Fa u lo. Ona fa wina lo la ia o pe ona no tainga na le ia tia. Ia pasin ta up wa o de fengo fie la va ia on sa fa tu mut fo me fa u pe sa we va ia tu I de va nga de su nga lo pas ngai kele o le sunga ia fiti o lona tau sanga muli nei ia I lona tu spasi maulunga o le tu spasi o le diploma I va nga fa tu stala ma lau fa sala lau ia le la fa wai ia I se vai taimi o tau sanga fo ai fa I nei ia lan tau fainga ia mo si popo mo si usa fiti kaku o mai moa ia afte telefo il nei alo le tunu mi si foi sia uso ia fiti ia I le ono sa I le onga e mo moli foi il nei vai ngol tai alfa afta ia tu I matu o sunga ia fiti e mi se na yo na ainga yo na uso mo no tu fa fine ia mo lona ainga to I le lango I le onga si uso le lava o tatou tilo ia I le tangata e nau e mamao te le tamoenga na mai foi nasa mai foi e si uso ia le lava o mai nei tau sanga fai ia o lana tau fainga o le tu spasi le o le diploma ia ua o se tu spasi ma lunga tele ia ua la laka foi lunga I le au sau fainga o le au fai tikiri ia pe a fai foi alu ai fina ngalo le uso ia fiti e koe fa wau lunga I lesi level ai mo le mangoa a le taua ua fai u le tau fai ma le tau tinga o matua e tong yel piliaonga ia o le mea ai ia o le lava o le pasese ia o le atoa onga o le mea onga mea umana o lo fa tau wina I matua fa tai tele matua ia mo se popori fiti mo na yo matua ma ainga ia ua fai toe tasil mata upo toe ia ona fai u lo le o le onga le sunga ia fiti ia o fiti foi o lo fai nga luenga le tu mau tono tatu office nei e ta u le patai I tu langa foi a umal senga ia sau foi la ia fai nga luenga I umal taimi e umai foi si po le fia tau sama
ia e whainga luenga. Ua maua lona ta mai I tūlanga o ngā luenga. Nona winga na uma mea lea onga, ia se e mai I le ngā luenga. Ai oisi foi vaenga mauti no ia auto ia lom whanau loa o Tato University. E se le skepu leo o ia I o skepu haonga. E se le skepu voile ke alu ia o skepu whainga luenga. A whaila ua umalau aonga. Ia ua uma na tau o le tamiti aonga. Ai me I mai lola I lungo le kako I lungo le whainga luenga. Ia ua I le level lao kama matu. Whainga luenga. Ua ile koe sau molu maa fau ile leo o le kamiki aonga. Ua e sau whaatangata matua pe o mātou ia ua levan whainga luenga. Ua e sau lan koe ngā mea voile le ua iloa usu. Ua iloa tautala. Ua iloa whainga luenga. Ia o mea o maa whapena. E pe ia mele fele fale. A kule koe ka mai ke alwe. Ya, fiti. E se usa ka penga ka soa vai. Ya sa. E koe nga menga, wa ilo ka penga a maka mai ai. Faingol fo fie o popo o kau lui foi lango lango pusa kau. Mea umana. E pe foi o leo lang fainga luenga. Ya, a nei tai au fa umis fa mtalanga lenga fa chai si usa ya fiti. Ya ona ua fai uvo. Ya kalsi ia, te ia le upole ku mo hoile. Se pe la lakal foi va. E ele mo ngoa ma lau fale ai nga mal fili kolosi solo e ongo lepe ki ai lau kam fai talo tato TV ma tato ufinga luenga ia aua nei machel la me pali aua nei mutale wala ta pena pea e ai fai tuto e tele o lo tala mai mol cham fai manuia tele nei chao ai mai sao lau kam fai le au ia ba chai mut pola ia avia fuila nei tu lao chao no le fu cha cha noi tu langa le ia molia toile nga ngot fa chai tele Matua ia fa pe fo ia se ainga o woma pa anga pena ona lang sua fo ia lo chang fai ngai ala lei da o ia fa chai le tani mai fo ini mana onga pena ona cha fa ia tu ia pa ala le tu langa de pidi ya onga ia pa se chai ia wai mo ia tu langa de fai ngata su ei not pidi ya ia fai ngata fo su ei no le o pa se sa we da onga wai ia le aso ile la vai fa so ala ia e tam fai lava ia tamama tinai e se fe lava se le nia wa ia le tupe le ai fo ia masai we fo ida on e saula mala kupe fo ida tele e fa ftai le o akusa un ofiti o le sa ofiti fo mal kupe mai ma ko ai sa fa ka wele kat e masau le su e solo me ai ngile a on ma choli piti o la kilo mai nga si ngai o ma ko fa on a tupe o fa ka wele kat o le si va nga ka wale le fiti Molo silfi foi mo ko kami kiao. Ole molo ko wola mo meu telefone. Ia sa le sa no. Wa hoki a foi a ko wa onga ngol telefone. Ele se me la telefone. Ani wa fiu ngai maku. Ia wa fa pi. Ia lal kandi. O lal me kon fa pi. Ia wa para vera ku sa no anga pa. Ia tele o taimi te vai mai o tango pe telefone. Nga ia le nga ya ma ko kami kiao. Askar le kuku peter noa I kuku pe ku langa nga wai le lo lo se mea kuku le lo ke va ku ngale ngal Facebook ngo winga ele oki ngai oki kuku po ngal le Facebook o I lo ke phone e se la pasenge kuku ai di ma pasenge Facebook ya ta wana I vai nga pe fo yo na machi le chai au le sau no nga chama chichi a onga ia si so ya fichi lo ave ya na chau ya ai pau foi lo kamiki laki ko ngol inveski nyoi ai fa pa sese ana ia le finga lunga ya so uma yoi abi la me ai abi le lopo o I ma tu pa se u lo fi ko ka wa nga ma lo fiti ya o le nature ya o mal fa fonga le tunu o no le fu whatsapp tu vai mai se te fu yo malo fa lo ngi o tatu por kalame te lenga le ya te vanga te vita simeki o ia le o le o se ofisa si nia fo tono le vanga le o man ya la sa fo ia ka ko ka mo TV ko ino TV sasa ko fo ka ko mo ia ya nga me mo ia lai fa nga kai ya chulanga fo la tu tau tu mala unanga lo fa chino fo le o manu ya al tatu por kalamel ni cha ya moli fa tai tele si so afiti me si fo le tapu inga ya inga ia man tu fo la tapu inga lo fionga le professor ya fa lungo tatu university tele fo ke lo li fiti ke lo va ko la fo solo email fa tai ya ima ma fa manuia ko chile taile ko chile taile le fionga il pulisili sa ole ya le lai o ka vai ko fo so ma ngai o ngai fe au yang ka oi mai fa manuia ia fa manuia ho tato po kala me le fionga il pulisili le university ia mo nei to finga ma maululunga mai tono le university o tako
ia o se profesa ua toe foa'i ai ia ona ai lana galuega fa'afoma'i ia o loo tautua ai o Tako University ia faapena fo le tatou university o le a so'o ma le tatou polokalame lenei taeao ia ma le fetalaiga iā te vaga pe a uma le malōloga o le a tatou se'i atu ai Fa'asisilanga tāua. Ua tatala nei le whaata'alo le Universite au Samoa mo whaamalostino mo le malu le tunu. Ai me se fo i pokalame mo li i matamaita ia onga a le Universite au. Ua whaatulanga ina nei aso mataimi mo so wanoa e te fia au ai mo nei whaamalostino. I aso le vai aso mai le aso ngafua i le aso whareili mai le tula e valu i le tai au i le fitu i le fiafi ia o le programe o weights ia ma le squash. O le itu la e iwa i le tai au anga i le lua, ia ua te talaina lea o tātou whataalo mō le whanau a onga. O le itu la e lua i le itu la e wha i la fiafi, whatau nui nai nisi o pokalame o whapeon whato ai mai i le tātou whataalo. Mai le whasful lima ana i le limas full lima, o le aerobics i ama le sumpa. O le limas full lima anga i le onos full lima, e o le fitness class i ama le tapata. Au mailo ainga, maupaanga e whaamalostino i polokalame taitasi o sahau nia le whataalo a le Universite au Samoa. Whaafetai o le tamata i pule o le tātou whataalo ma le pūlenga a le Universite au Samoa. Vacancies. The National University of Samoa seeks applications for the following positions. Detailed information relating to position descriptions and selection criteria can be downloaded from links below. Uplift from our main office or email hr@nus.edu.ws. Vacancy 1. Campus Manager, Savai. Salary range 54,009 tala per annum to 64,299 tala per annum. Closing date 22nd of July 2021. Vacancy 2. Academic and Teaching Staff. Faculty of Business and Entrepreneurship. Senior Lecturer. Salary range 66,031 centi per annum to 84,148 centi per annum. Closing date 23rd of July 2021. Vacancy 3. Senior Carpenter. Re-advertised. Salary range 25,761 tala and 50 centi per annum to 33,043 tala and 4 centi per annum. Closing date 23rd of July 2021. Previous applicants need not reapply. Applicants must submit a signed cover letter addressing the given selection criteria and provide an updated curriculum vitae, one passport size photo as well as certified copies of qualifications. Please provide names and addresses of 3 referees. Applicants must seek referees' permission before listing his or her name. The position will depend on qualifications and experience. Send your applications to the Director Human Resources, National University of Samoa, P.O. Box 1622, Lepapa Ingalangala, or hand deliver to the National University of Samoa's main office during normal working hours, no later than 12 noon on the closing date. For further information, please contact 20072 or visit our website at www.nus.edu.ws. Faf Tai, Vice Chancellor of the National University of Samoa. Week 2 notices and reminders. Your official timetable for Semester 2 2021 is now available on your National University of Samoa's website. Our whaingalotu on Wednesdays is at 12 p.m. at the Whale Samoa. The deadline for program course change applications, as well as the deadline for cross-credit applications, is due on Friday, 23rd of July, 2021. All forms are uplifted from the Student Administration Office. Please present your Semester 2 invoice for uplifting purposes. For more information or any inquiries, please email studentinquiries@nus.edu.ws. Whasisilanga mo au nanga fsosoani mo tangata o ngā ali Universite au Samoa. E whaelo atu mar whaalo tele le malu o li imtama ita ia o ngā Universite au Samoa. Ua tatala nei au nanga mo le vaenga o nanga fsosoani mo tangata o ngā Student Support Services e ala lea i le ofoina o fsosoani imta upu nei. Mta upu tau i wasenga matematika, numeracy, o whasenga fsosoani o le ngana matustusinga, literacy, o sosoani mo tāpenanga o tangata o ngā mō ngā luenga, employment development, ma whaataritanoanga o sose mta upu, ua awhia ile o langa o ina.
mole a fai o yai ni vaenga mla o mia i se soani ia onanga e pei ona taua i lunga so tai mai le au whainga ruenga o le ata ua i le vaenga o ingilisi mo le counselling so tai luanga lau fo isanga sina i te wati shan o le vaenga o le matematika so tai fesili liu amtalanga mo avanoa whainga ruenga so tai pula matai moana herenesa ki usome o le vaenga o le social skills and counselling so tai tupa i lipi ne prestene pe su mai lo ofisa le vaenga o nanga mo tangata onga o lo fale numero 3 ma numero 4 i le lau mua le papa i ngala ma e tala mai le afo le valu le tai au se ia tapunia i le afo le wha i le afiafi mai le asonga fua se ia pa ia le aso whareile po le telefoni mai i le lua o fitulua leina lua val fitu po le lua tolu wha aftai ali pulisili o le universite au Samoa ma le pulenga. O tau nuu mai le sa folau o le universite au Samoa e le nei kuata lona lua e le nei fo i tausanga whaleawa onga ai olo martia pea le soifua i leanga le lei o le tātou tapa au sili le langi o lea ua toe a e isi tō wha i le afionga i le pulisili ma le pulenga le universite au Samoa e nei e toe wha fo i le vi inga ma le wha aftai tele le atua soifua e pei ona a mata manuia mai ai ngā luenga o le kuata mua mua e whaailoa atua i o lea ua toe a matalia ai whai ngā lotu i aso mataimi e pei ona masani ai a so lulu o vai aso taitasi taimi a mata sfulu i lea uli se ia pa ia le tu la tasi lea uli e tatala lea vanoa mo matua ma le malu o le tunu e fia awa i nei sau ni ngā lotu tāua whaafitai o le lipule sili ma le pulenga o le universite au Samoa pe mati e ti ele la au ai ua o ia o le a whaia se semina a le vaenga o le Center for Samoan Studies i le universite au Samoa i le papa i ngala i le aso tofi luas fuluiva o iulai i le potu fono le niu lea i le itu la e se funma le lua i le tasi le auli pe mati e ti ele la au ai ua o ia o suinga i le umia ma le whaongaina o whanua whalanga nu o Samoa mai le tasi valu lima o i le lua a whe luas fulu o suenga whapitoa i le whale lua o sa musu maa maile o le nei foresanga o tāpena ina le ele tau wha i a tai au matiu matawai tau tunu o le taunu unga le o ana suenga sa whaatau taia mo le whailonga o le fo mai o le tau wha manino i le anga nuu a Samoa po le PhD awhiwhio mai matala mai a au tātou mul mawina lea semina tāua whaaftai lau mua suenga im tā upu tau Samoa le universite au Samoa Toi foi mai o nei tai au jato por kalame o Maleifua Mai ia i malolonga foi manai fasalonga fasisilanga le nei tai au leo sisila mai mafilo i malfitelenga ia te vanga e te vita simeki o ia leo se tasi foi ofisi ni i lungo le vaenga foi o jato o le olo a manu center ia po a onga fa wau o ia foi la nga luenga ia o le development officer ia la fala o tele pe ele o le foi tsaonga o le professional development officer i tonu o le tatu o lo amanu sen lono winga i te le i o le mtafa i foi mal ngal wenga lo fita ngal lo foi suso ia anel fitelenga te vanga ia i lona fai vol tautu ina le tatu university al nei taiao fi fa kalo fa ma ngai lo la e ko e o lo folinga au le ko e fia ia a ke do a u deficidia ia ngole asfai o le asol ni e vai le ia le tilo lo fingalu piu le asol ni la e mo ma e te vai vo isi wale i fai tanga mai o mai ma si vane fo fa funga la tulu o fuali ia o fuali sek ia kama ia fa medisto ina la e mo arta ao eu faço solo vai dopo ato no le lua que fa okay au lo vinga lo que va o que le avo que ka mai sorry e un mai foi o su lua le o me la kuling kanga ia ngala o que la que si de ko la me len kuling ka le su lua
ana ngol kai mi umenga lu ga e uma le fai le lima me ku na ka fa pe por ku nga ka le lima le fi ale me ku nga ka su lo le so lai e maka ku nga lu nga fa mol mol le lima ma ku e uma le fol fa ya o si le ama chale me mol lima ya ni cha ya ya ia sau fa chalo foi le tunu o le fa fonga mai ni cha ya cha pu kala me lo chelinga te vanga ya cha fa chalo fa fo ile pa ia ma malu le fa fonga ia au mai mo fo I lunga le tātou televise, ia mai se o lunga le tātou penga o whamtalanga, ia po le tātou Facebook page, NUS Broadcast, ia mai se fo ia o le tātou YouTube channel, ia malo so I fua malo, fo I le langi mai le nei jai au fo, o le asa wharaile, o le asa tele nei ui ei ngā ruenga o le nei vai aso, ia o le asa fo, o le asa ana pongi o nei au tātou matua tausi, ia o le aso nei ia lau pisi solo ia I lātou I o le o whaia le whai wale o tausi ai ia wā le tapena ina fo I o stau mawhitanga ia te tāra I le aso le tamama le tina ia whataro whātu fo ia li I matamata ia onga ia o le tātou university nei ia misa fo I lau whai ngā ruenga ia nei tai amut pola ia e pe fia o nai e pe o le wa e sero pulo nei tai ia whai masui o le mātou mai nga fo ia le lau mo le o la manu ia pe wailo ai ta ua o la manu Center for Professional Development and Continuing Education ia mo le silfia la le au fa fonga ni tai ia o le mato vaenga ia po le mato lau mo ia lo tai ia le to faia so alu Sydney fa sau ia fatasia I mato o finga lueng ia leo lo ia ile sunga ia tau vanga va ai ia o le officer senior leo le mato vaeng ia ona mato lango sua le ia ma samai ta ia faith e Sarah Viane ia fatasia I male uso ia tafi mai susta ia mo lo nei tanga fa tau va ia mal samai ta ia tele peanuts ia pe lao wa ui ia na o va inga fu ile le o resources so le mato visa inga le vai po mato no le visa se vai ngana ia ai o le tau nei ta fa fonga na tulu ia ona fai roa le vai nga le o nisio pokalami o lo tu na tu ia le o nanga le tau la mua o le vai nga tono te fia tau tala nei ta o mo pola mal fa fonga mai mo mai le tulu ia o pokalame lo mato fatau tai o te o le DFA series po le design facilitation and assessment series o nei pokalame I le taimi nei o lo la ve lo mako non formal learning programs po pokalame lo NFL mo fa pupu o pokalame nei o se pokalame ua mafai o no foi na tu le tau tua tatu o lo amanu e so soani e tātou wa o ngā whaau le e tātou wa o ngā iam tātai se Don Bosco, Ione Pōseko, Puna Oa, ia o Residane Savai, Ione Pōseko Savai, whatasi ai. Ia mani tātou i o matātai se e whakasa, le olo i sa lolonga. O nei la poka la mena mataini a le tausanga e luafes humaliwa. Ia na mai e ontu fatasi ia matu ina atua I roa le o nanga le o le nganga atua o le pokalame nei po le series nei I le vaenga le design e mai e fole vai aso po le lua vai aso e fuafua la vale mana onga o le whaala puputonga ia po o le a onga le o lo tāsanga mai e mai e fo ia le vaenga mua le design o mai a o le tapena ina le program design ma course descriptors I so se pokalame lava e se tau lava ona tusia mua le program design ia ona I loa I le pe e 4 courses I te tonu le pokalame ava e tasi ala le program design ai ava pea e luas fuma le whape e luas fuma le ono courses te tonu o le pokalame lea no winga o le awha inga fo inga o course descriptors so le agaga mua le na ia ai le vaenga mua le o le design o na sau le vaenga le facilitation o le vaenga lo na lua o ila o le ati lo lola ia I teaching methods ia ma learning methods e ka kau ona whaatino ina
e le fo i po le fai a onga o le a ia awa uina le mata te pena ina le mai e iai le tūlanga le mātou te tilo iai e te tau ona te le malama o le alii ma le tamaita i whai a onga i le mele tau o le taunu unga o onga po le learning outcome wai e so se learning outcome lava e tele lava e tolu vai ngai anga i ngai le learning outcome o le knowledge i domains e kod o le knowledge o le skills ma le attitude so e te tau foi la ona fiso o tai la ia facilitation skills ngia ia al sunga le li ima tama tai fa a ngai i taunu unga o ngai ia wa o taunu unga o nga o le fa fau mai tu taunu i le vainga mua le o le design so il fa fonga la a li ima tama tai fa ia o nga fo o fia ma wal nei to mai e ta ua fo i le po kalam moi la e le va pe o se po kalam fo i le atu fa taunu le ai ma tau atu o le mele te tau na fai le o ngā luenga whawhai aunga o le ngā luenga tātou tilo ni maenga e le o le leina whaatino ina o na toi mati ai lea lona winga o laua i ole le tō whāma le utangai ia o le ata mai foi ia li ima tamai tai whai aunga ai lava vaenga e le ato o toa i ai la tātou au nanga ma le tau tua whawhai aunga o ira lea lua toi le vaenga lea. O na tau nuu le vaenga lo na toru, vaenga muli o le serious lea, o le assessment. Po ua whaasa moina o le iro ilonga. O le vaenga la lea, e tilo le tāpena ina ia o iro ilonga. Wai, e toru tu ai ngā iro ilonga, e tauna au ia i le malama o lea, ima timata i whai haonga. Ia la fu usi le fia e le ia, ai e te tau foi ona ta pena leilo longai po assessments mai tato university e lua tu ai nga assessment le o fa atino ina tono tato university e ta o le achievement based assessment ma le competency based assessment ia o vai nga la ia em fai foi ona o foi na tu ai le tau tua ia ana tato la umo e fe so ani o le fai tono tato university ai pela o tua i inisio nga fa au e o ma u mai le tato au nanga le ia me fai ona su mai tala mai au i fionga i pule po tama tai pule ia fa so tai mai tato office i ona mato fe so ani le tu langa le mo po i vaenga ese uma nei wa e tolo wina o lau tau ma le onanga lo fai o ani vaenga sili ona tāua lo tutuli matai e lau o onanga i lea kuata ma lea kuata i le pokalame le pokalame la mana sa mo pola ole au te lenga po le taunu unga o le serious ngi ia ma fai e le li ma le tamatai fai a onga package le course tasi pe ona vai atu e tasi le pokalame ai pe e duas fuma le ono duas fuma le fitu ia po le ala vai tele o courses o le fa ingo courses o le fa inga fo inga resource package moi i te o le uso tonu unga la nga o le va aira nga le nga ia e pokalame le onga la resource package ngi o lo ma to nga lu e wai o le ngaluenga lo la man e fe so tai u malava i sau fa inga ia mali tato vaenga leo le academic quality unit leo lo o tai u wai le tama tai a Melissa Potter wai fe so tai u mama to i vaenga ia ai pe o pokalame ne o lo ma to tu ina tu tua la i ia o fa wa ese mali tato university o le taunu unga ia umai for the training po le serious ngi what a tier resource package o le resource package le ina ia mafai ai ona a ngai i le SQA i le process po le fa ta tianga le nga renga le tau le accreditation process ma le matanga po kalame de ina o le mai al po kalame le na mafai ona accredited ia le po kalame mua la wa tatu a ngam tata se le fakasa
I le motu le sa la fai. La e whaafonga mai lea whionga le li pule i a wasa. Whainga fau, ia malu le au whainga aluenga. Ia te mai ta ia so te ria. Ia manisi fo le au whainga aluenga. I le taunu unga o le DFA lea. Ia, ina ua mai, ia na mai e roa le pokalame lea wa. O le au ngā fo le pokalame lea. E sau lava le a unga malana ia pokalame. Usa ka penga ko kongo le serious lea. Le pokalame lea mangau. E ave a credit. O le nganga la o le olo amanu. Ia umai fola le serious lea. Ua ka akia package ia. O na toi fo i leo le a unga i te tonu o le la tau lava ia. A lo toi fali. Wa iei la fo me fa atumu o te pena le accreditation. O fo mla ia na. Ia o le ngaluenga lava na ia ale a unga. A ua ta atia le ngaluenga tele. O resource package. Wa o I le ngaluenga tele lava. E tele le tusi. E tele le tūlanga leo le mawhau pe whawheo le whaup. Aolo o iei le to mai nga le tātou. Le tātou lau mua nei. E mawhai ona whasosoani le whaupuina. O le tusi ina. O le whavasenga ina. O le mele tauna mua. O le mele te tauna lona lua. Le whasosoani. Pela o le au te lenga a toa le nā peo le sau nomu pola. Ia umai fo. Tā tia resource package. Ua au wasili atu male afal tā penanga. Ia o le accreditation. A se a onga whaau i tua. A tari umai lai tono le tātou university. Ia e whai mo fia lava. O tono lava i o tātou university. O lo o whaau lava tātou ngā ruenga le taimi ma le taimi. Pe o i olo mātou ngā lue whaatasi e ma le maenga le AQU. Academic Quality Unit. Ia pela e mawhala mātou i lalo i lo amanu. E mai se lava i a unei ma le sunga e tau vanga. I lo vaenga leo training. O le training. Ia leo whatasi mai a sunga e tafi ma faith. Ia le lawa i mako team lea. Mako lava i o le vaenga o le training. A e pe o le vaenga lea Melissa ia ma le sunga e a mosi. Ia mai. Ia le lato vaenga leo o le vaenga o le quality assurance. Po le tilo le pe nisi me o misi. A o le whaau penga ina. Ma le tapena ina o le whaiao ngai to mai manga waa. O le tapena ina o se curriculum. Ia o inara o ia ngā luenga lea o lo amani. Ia po o tali la le tūranga le pe o le sau noi. Te vanga. E se fu tā ua sa mua le whaafunga mai le. Ile nei tai au. Ia watu fo le fina ngalo le talenga te vanga o i o se tasi ofisini o le vaenga lea. Tā ua te le whaanonga mai a kaku voi i kaku whaatonga, bisinisi, company. E wā rewa maasani ei tātou ia education sector i a onga maa. Au nei vaenga i fia whainia la tō a onga pio training si. E la e kāua e maua vango e karusanga i le mele au kou le e kāua i ngai vaenga ia. E kai peila o la o sia ufaka i ka inga o se kampangi se kampangi voi e whau mea whale o lo o fia maua sa laku a onga i saunga le mu. E longo winga e karusanga mai au kou e kusia kuse training o le vaenga komu le manga oi. Ia nga walau dia leo laku. Ia mangi fai a onga e kalawhea ngai mo le pukalame ma le pukalame. Na ua e mau a tonu lava mo le pula le vaenga le la so o ia i le tātanoa. Wai o le la wata atia tula le vaenga lea. Pe o le whaupinga i le TFA series. O le tilo ala ia le vaenga o le toi mati ina lea o le to maima nga waa o le imata i whai au. A lea la ue sa nua disi vaenga lea tā ua fo. O le au nanga le olo aman. Tā tō lau mua. O le tapena ina lea o mea ta u whaperitani e ina. O tailor-made trainings, tailor-made courses. Pehi la tūlanga lena e sau no iai. I lalo aia tā tō lau mua o olo aman. Ua patino ale tō maima lea ngā waa lea o le tūsia ina ma le tapena ina. O se awa onga. Pela o le whaatata inga. Ia o le whatosoani lea. Sau nei la whaatata inga o le company. Ka muta.
company cha mu cha Johnson mos fa cha inga cha lui Johnson join new company le la o sau nei la o fia fai sanga train i tu langa la chau sau ngale mu mana tua la ele o a manu le to mai le o le sau nga o le fa tino no sau ngale mu o le to mai le ya matou o le fesosoan i le tapena ina ma le tusia ina o se training i runga o le pepa o ila e matou te au mai ai le tangata po le expert a mai la ta inga matou mai lo le fote matou fai atu ia matou la le fote le tele na latou fai ia training sia le mai il mata o po ta o occupational health and safety ia matou mai la i le fote a vakula le expert a mai le expert saula ia mal tangata le mai tonu company po le pulo company le ai lo tonu la vena ia ko inga ma ingo le safety man ko la le OHS o se mea te le ai pau le mere sa wei le OHS pe fa fea ona tape se malaya se mu fa se inga ia ma tulanga fo inga le ole nga i ke me ku por fa vela saula le tangata le ona le company sau ma le expert i ona matou fa tasi le o le ngaluenga la ma o lo aman po le sui o lo aman o le tamo faina le i tilo po gaps identify po va inga o lo mana o mia le company fa le a mai mal fau tuanga ale kaka le la fa le training po le expert ona tu sia a matalon ta pena wai a matan ta pena learning outcomes wa standards o le a fua nga iai le ile training wa o learning outcomes ma performance criteria po e ta fu se performance standards e fa fau mai lunga o caps po mana onga na tuina mai el company ia ona matou so sorry dia e tu fantasia e mai fola le fatata noanga le fa le training wa ta tire training material umana tu siena ia e vai nga nge tu pela o le nga yo lo la man o facilitate ia fa fonga mai la anisi fo yo o company fa la putonga tu mo ot ai ni o to mana onga fo ye o lo fia fa le le to no le nga tsa fa tino no nga luenga wa ye si vai nga e mo meu basic computing skills ya basic communication skills po o so ta inga is tono fa nga luenga e ma fai on to so ta mai ia ona ta to ta la no le ona sa ila ia ma to le mai nga le ono aman ia wai foi se anga va ia wai e rua la to mai e mau ala la lo aman ia o le to mai le fa computing ma le to mai le inisi ia a ma fai fu na ma tu so wai ka ko department o le media and communication department e fai un so so mai ia e fa tu na ira ve ta ai o se le ni alu wa nga o se le ni foi e o le afa le au pola o le sime fi fa manino le i mamalu o i company le fa tino o training si o tato o nga le pe fa tino lo aman e clinical pe moi practical o le metaulia ia uma le training wa ia le puli o ia le suinga o le nga va man fa tino nga luenga ai o le uma le training nga makau sum o kuai mai le kwa ka ke le iva ai o mai vole training o so mas fulu e me o le nganga na ia tu e foi mato vai nga tu di ai po ia se nga e te le lava na fa tino voi nga le tu mai po le dua masina tu masina ia ai e ta ua lo fio mai ia le o to si mai ia wa nei ia o le sunga ia tau vanga ia po le sunga foi a so alu le fai ona so tai mai ia tatou wa o nga nei ke le ka mai ngol nei tai au i lau fa fonga mai sa mo au tau fai el trenga te vanga
ia e fa manino a tole o nanga e sel cha ua I fa longo ia vai manatu fo ia le fai ona alo le fa mtalanga wa watu te vanga I tai al nei inga ia maua kong mai le a ango kong ia o nga luenga ia o lo fa tino ina e le mamalu le o fa nga luenga o le taimi o le tatu po kalame ona ua la tata fo ina fa mai a le fa tal no ngam te vanga ia le la watu ia ne no e fa mai ia sau no ngam muli po la fo si va ngo misi mai ia okay lo ke le si va nga fi de ko lu manga I wa le ko fa solo sa le mul pol fa fong mai ar jajo o tunu ia o tatu po kalame lava nei o le afori vanga fulu ia sfari jas ia o wa mai lava le o fa nga luenga ia jajo la mua e tu ina asu isi o nanga e tele o nanga le o man ia ape o le wo amata tu ne o ana ile vai aso le na fa fonga fo I mato tai ia to fa aso an ia pe o le aso la nei lo patino ala wi tala no ile DFA serious pole design facilitation and assessment serious there mate tu ina tu da ona ia matato tailor make courses o le vai so fo e vo inisi au nanga e tu ina tu ai le mamalu le tu nu a mase o e lo fa fo mai ia o nga fa au e mai se fo io fa la putonga matanga luenga le malo e ta ua lo su mai tato no ia wai e tele lava ni si fam talanga ia manisi au nanga fa tu ina tato fa sanga ia ai fa tele mul pola mula no la mua alo la manu ne tai au fa tai fo isa mo lo fa tasi mai I le nei tu la ia wai te o manta te po kalam o faiva ma tu te fenga ia I le nei aso ia fa manuia le tua o le ma tu talo ia mau pe sta tu ma ftanga I lunga le tato television nei ia ai mul polo o va visilia o ngase ia le uso ia fidis o le vai ia nei tai o le nga le ka ki ka umake aku o sa o ila usa ngo ngaling fai me nga ngi ia di umala ko kala le fai on ya o nga mor ko si ki o le nga mla nga va ai le va pelang fai aku le o nga usu mo le va ai mo I fonga le o le usu mo sulu ai masalo nga ki usu mo sulu le no fa longo me nga fai long na tui fai long na tui o anaf fa malo o le la ka fia avis ka fa malo de usu o le ia ava ko se o le kui fa ma vai po le kui o le kui o le covid o le kui o le covid o ia le la avis ka fa malo ia filis ia malo so malo le sa o te lo lava na te malo si ia pe o le fa sa malo ia ne ia so la ngai wa le fa mai a un mono na tui o ia na ia lu le fa ne te malo ia fa ta o lo so fa malo lo ina lo fa tu so ka o le ai ngan ngi hoi kai me o ku ye yo I tu lang o nei tai au ia ai fa te le te vanga mo sao te le tatu po kalama e sele ma tango fie fo nei tai au ma le tapenanga la fo ua a toile ia le fa fonga mau asi o tatu tunu nei tai au la fa fonga ai mo sai la ko le fie mo mia le ta mai mala nga va ai to si ti ai lungo e o nga se tono le tunu ia mo se fo ka ku a fa fo ia o ngai ku ngai po kalama en chang no te vanga e sel ka ua fa mo le mo puko tasi si va nga le si o le asi silanga fo le mo matua o le mato por kalame le o le preliminary certificate in technical vocational education and training ia po le fa pupuina o le PCT vet ia mo matua mo tato por kalame pa fo o wailo walo le tato por kalame nei ia e talo atu a ia ina vani si tulanga e fia whaafsili ai I ta inga ia ma tulanga fo o tato po kalame ia e mese ia le tenets ia po awai mailo walo le I tato po kalame le aso I vasenga le aso mle aso ia whaafso ta I mai tato po visa ia nau sili fia e te tala lava le avanoa ia po se vaenga bulbuli na bulpola ai tai mo le avanoa ngai ia kele sele o le vaenga le ufasa mo voi le te banga o le tuli matanga u le ufiel te maita lo knowinga ia te oi mal ngalo o le lava te tuli te tau ai matua le vaenga le a misi mai o ale mo wa tu il fo tu matua sa le te le ngate banga il ka ko kalame ale o le PCTV o le la
e whianga i ia malu le uwhinga luenga. Ia mala o ina o tō wala mwhanau. O le mai tau, tō tele nisi le i whamanu e ina le kwa tele nau matu. Ia le uto e fo i mali tō tele, ia nisi fo i o wala mwhanau. Ia o le talon na, o le tu i atu i o tō au tafa, e tafa ia se whautuanga le universite. Awa ai a kurope o le kau whasimisipa. Pala au mai a te vanga, fsota i meso o alo. Ia pe talanoa mai fo i a tau vanga. I vaenga nei, ia ua lava ngei vā tele le fonga vā i le vā o mātua, ma whanau, ai maise le au whainga luenga ngā lue. Ina ia atoa le tāpenanga ua le alo mal whanau ina ia whau le tau mwhai. Ia pe o le talon na le tātou porkalami. Ia e whaiska ko whaafkai ke le whtalai ngā te vanga mālo ka penga le nika iau. Ia whaatasi e su mau tiute mwhai vala nita iau. Ka penga foi mo Ia mai se voltapua inga mai le fionga ia i tele ngā so alo tai ia male au whainga luenga ia tau vanga ia misi fo ia faith ia male uso ia tafi ia il nei foi tai amon ia le weekend ia manuia foi ia le aso mo pola manuia ia toi ngā pokarame manuia foi fai unga le vai aso tātou toi fei loa foi le vai aso fo au ngi ngalo foi ka ue fei loa le aso lua ia ua tau nuu mai le tātou porkalame le foi vai ngol tai au il Maleifua Mai i le mai ai o le whatalanoina ma se tasi ofisinia le whitalenga ia te vanga, te vita, simeki ia il porkalame o Maleifua Mai. Ala tātou mapu i sina malolonga pupu ia ona toe so atua i leo le tātou porkalame. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale i lotoa, e te tau lava o na fulumā o lima, o lo ia i lava se te pua o mo na saunia, e ao na munmurita i aile fuluina o lima, ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa, lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O li tū o le whaonga ina fo i o tātou whale le tā ua, e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu māo tātou lima, i le taimi e mai ai ona whaonga i ona fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama, a mata mai le fulu mamao o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai, pe a whaonga paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e toa tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo i tutono le tātou lotoa. A e a ngai le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pe a whata aua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le wha moe e ao o na wha lau tele. Tātou ngā lulu e wha atasi mo le mālolo ina, e ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Lima mama, whasau i ngai leola.
ia tau e fai e sumawo na o ia lava le tali yo mana o so se taimi o ia lava na fetalai o le atu na tali mai me uma te mana o ai va atu tali tonu wai so la ina sao sao ya que viso na oi tali mai yo tamana o si et suluia na oia le tali wana oia wana yesu le tali yeah vai wa e mafatia usatula imaya fa angalo leo langa tuai Salamo ma etu mawai Fo imaya Yesu Huia ole filemu Na te faasa o lutu mai oe I whainga taule nei o langa Yeah Nusitu la imai Sao tau Ya ke riso ana Oi Itali mai o tamana o Sao ciao Ya que riso na oi Tali mayo tamana o le ai Sasi et suluia Wana oi le tali Wana oi Wana Yesu le tali Usatula inai Sao ciao Ya que riso na Tamana oh ai Stasi et suluia Wana oh ia le tali Wana oh ia Wana Yesu le tali Wana oh ia Wana Yesu le tali Clean hands, save lives. Ai e tele ul fale lotoa. E te tau lava ona fulma o lima. O lo ia I lava se te pua o moana saunia. E a ona munmurita ia I le fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a fia ai I se whaama. O li tū o le whaonga ina fo I o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E tatau lava ona whanu mao tatou lima I le taimi e mai ai ona whaonga ai anu fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai I whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo I tutono le tato loto a. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau teli. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina.
E aona mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Tino mama, whasau I ngai leola. Ole toe se mai o tatou porkalame o le Maleifua Mai ma le whaafonga tapo e le tunu e me se foi paanga whalongolongo I lungo o tatou upenga o whaamtalanga ia o leo mawhatasi I ma se tasi foi ia ofisi nia foi tono o tatou vaenga ale puna oa po le maoto puna oa I le whasa moa le whaapirutania o le tatou library e tele ia lau mua se o le tatou university o lo tofu lava ia ma le tatou whalitusi ia po le library ia o I nei tatou main campus I nei vai vase mtontangi ia o lo whapena ona iai le autu po le center lea o tatou library si uma nei o I tonu ala I vaenga lea le tatou mauto puna oa ia o lea whainga luenga ai leo ma whaatasi le nei tai au ia ma le uso ia Ellen tai o ia lea o lo ngalua I vaenga tau IT tonu o tatou library mai ta ua fo ilona fina ngalo ta ua fo ilana ngaluenga ai mai se auto ia lima tamai ta ia onga ia mal malu le tunu ia o lo fa pe na ona tala au mai ma fio e fa ngal tatu faltusi ia por tatu moto puna o il la mo papa ngala au dia matala le tatu por kala mel nei ta fa tel no male uso ia tai ia ma nei ia never no fa tala fa malo le ko mo ia sunga pol kai fa tala fa fo ile pa ia male malu stato tunu ma fai ona mo mele nei ala ata ia fatalo fatu so fa man malo isu ke wiso ia I to po ima to malu mo mene ala ata I tu fa la ia me se fo ia si ta to tunu sa mo nei taro fatu so fa man malo isu ke wiso ia e pe tau ai mai sa mo ni te e tala vo wale uso ya Ellen ai selma na yo lan fatalo fa e leo fai ona misi ai e al ta uol suafa man malo tatu li faolo Yesu longo winga kile kau silia e kasi al kau kala mesa al kala al ko inga vuli la ma ko kwa e tala no mela ta mayo le poto I tu langa le chao ia la nga o ke lo le finangalo o Ellen e ma kele fa ke sango ni la nga luenga voila pi e nga lue voile le tu langa fa IT ia po le information technology of sociania I nga lue ino like ia fai ama fai kakalo le o al ko ingo Ellen ina ia manui al tatu o nanga ia me se auto eli mo tamai tai au nga ta wol nei tai au ai di Ellen ia salo le fai o masui fo yo le kaku o le matua ia po le sunga fo ia il kaku chief librarian ia avalongo ma le tanga longa ia wa le fa solo me auto o nanga ni fa tal no ia au ma ngai ngi kai au ka fi lo ai ai mana ia le a mo so fina ngalo ia po le fo ini chape nanga fa IT to tonu e lango suai ia le tatu ngalo ngale fa faltusi po le tatu library o tai lava mo pola mo le no ia o le tatu faltusi nei tonu le university o Samo ia e to tele lava ia alum fa na o to wa mai ia fa nga ina tatu faltusi e se non ta ia ile ola o ina fana so ole pito la aula mato e ele mato system o fa pena ona tele ia information o fa pena ona mawai e mato databases la ia o fa pena ona lungo le website ale a e ma fai fo ila ona su e masa ile fana ia wa fo ia la to IA ma la to research ia ina ia mau ato toa ia me le su ai so ole foi ole tai ala ni pe ona fai lo ato ole mato system le ia ole EBSCO ole fa la wilo ina ole EBSCO databases so ai foi fa nga ina le EBSCO databases e mo lava ona fa la wilo ato le wingo le databases le o le databases lea
Morsira fia foi malola tunu e me se afana wa unga ye mai mo mai le nei I tu aso so te pesis lea e mafai ona maua atoa I mea na e te mana o ye tusi articles mea uma olo I tonu ai le te pesis lea ale epsko so e mafai la ona o fesili la pe fa fela ona na access I lunga o le epsko o ia e mawhai ona e alu le tatou website. Ia ona e alu la ia le library webpage. Ona e alu la ia I le online databases. Usoina, olo ia I malava le lisi o databases o lo whapena. Ona I lunga o le online databases. So o le EBSCO la le iai o le tio so sko inga databases. E whai ia su enga masa I linga alum whanau o lo auto wa ama o ngai nei I tato university o Samoa. So o le saunoanga tai il nei tai au. O le ai te saunoa. So se me maua mai lunga le vaenga le EBSCO. E mawhai ona e toi whamanino a tili vaenga nei. Wa le te whai mai mo oi tusi o channels o source ko inga information pe a whai I fuan ta ukule te mana o whai lau sa I liling. E whai nā toi whamanino a tili alu vaenga le mea mai te sauno iai ina ia manino le whaafonga le li malta mai ta iau. Ia whaftaira ma whafsiri o le winga rau tala le maua ia mea so e maua I le a whatita inga rau topic le ke sau e whai o le influencer. So ai alula I runga le EBSCO tau whai la ia e hafo search lau topic. Wai e ia le tūpā ngā le hafo le search pa. Pa whai ngā alu search ai. Ona e alula ia search. Oso mai lola ia o le o hafo. O whamataranga ese lava I whatatau I lau topic. So o lo o iai le full text. O le PDF. O le tusi atoa ala e sau ai whatatau ai. O le articles. O videos. O lo whapena ona o mai I na maua mai lawa I lunga o databases leo le EBSCO. So. Ele ma I kakaleo elen man whamangingo ingo le EBSCO lea. Ia wā lea e kei lo li kai. O lea ngā kakai kai le kuko. Pingi le kuko. I alu le kuko puk. Whai mea ka research. Lea la ua se ka ua ngi vaenga le tai au I whaafunga mea mātua. Mi se foi o ko ele macam macam ya o le EBSCO la le o le fesi e fia mo mianga e faisa u loki ka o ele ko mi kia unha inga ia fainga access mo vai nga ia pele ai e fuli Yo le termine e ka ko security requirements so ele ma faiona ta toia le tua vainga le ele ma faiona access vainga le access fu mai Yo nere ye hoi tato security requirements le e tau lava ona ye se me mawhai ona e access ai tau na ye se username ma le password so o ila le EBSCO e lua platforms e lua platform so o le platform la lea mo hoi mo le staff Ia ma le platform la lea mo alam whanau o whapena o na westala I nei. Ia, mo ilau. So, ele mawhai la e tātou la ia whapea sa ia onga nei tausanga nei. Ai, o e saula o e whaanga e lau user name, ele mwhai ona e access I runga le EBSCO. Mo ilau. A whai e mau atu e le system. O na e re tō ngia rau pidi. Ele westala ina. Oe maua kai ia I le kunu mangu lea. E fiula tātou e kilike kule links lea. Enter koe lo username lo IT number. E fiua enter ko e dem find access. Ono tu langa la ia requirements ia. So e tatau langa. Ona tanga mo tātou. Tau mawhaila ia ona wanga nā lava ue sau tonu le university. E whao ngā tātou network. Po le internet o le university. Tua mawhaila ia ona free. So e oto ala ona fiti. Ona access o I tonu o le databases. So aia whaapea la o le whao ngā ina le a hoi.
ne personal internet mai tua. ia personal internet ia pe internet mai tua so o ila le la ve tonu ala tu langa le platform la le e taula ona ia le username mal password IT number so a fa pe ala o ele e ta onga I le stala o mana fa lo stala ma mo le system o ele tongi lo stala o e tonu ala le e platform le entala IT number fikki mai lunga e access lo tono database so o security requirements la le e sen ma ngai o le fa manino ina o u mama la o kile lo ya u ko mama la mari lim ta mai cha ya o ko mama la mai fa manino ina ele no vai ngalia a e ir ka ko investigate I ngi ka ko lo mon papa ngala po isi ka ko lo e mai fa ngai ngal networking ga ko ka uri ai access alu sa o ko kong ka u e free pass le mea ai a fai o le ke access mo ikua mo mia la fai o login ioi mo mia ai a fai o le ia ngai au vai ngai le mai ang fa mai au pidia o nga pon ku se ri fa fo ia pe ia ngai so kula fo ngol investigate ya au sa mo ai ai chi ia sungai kai ia ila e mo mia la fa mai au vai nga ia o ngam fai le nga e sa ili mai fa fo ku investigate ka u a faila ali o le fisili a faila o le a maua ia vai nga uma ia I lau sa I linga o le ke ngalui kong investigate pa o le ke access kong investigate e ma fai e ka EBSCO o nga download mai ngi videos mangi kusi a ko mangi vai nga pe nga o le fai ka yo talo mo fa silmul polo ia o tu langa le ma fai so em fai de posira fia ele a tato fa na ui ele auto wa me tato university em fai la va una e search lo topics oso mai lo le PDF so em fai ana e kango kulo download sa o me ilan ale video em fai na mai la lo video so le se sengala le EBSCO male kuku wa te ro tamiti e kuku alu la ia Wikipedia ben sau no is fa ya un overmono pe o le ma te no tamiti le o le kuku Wikipedia lo la ia so me to nuala ngai le o mau ato to la information so ila le EBSCO o ma to I te le la vale anga o le fenga ngai so o kere I doa le database le o le EBSCO. Ia o le tala le leina le tai au. Le o tala I mai e le sunga ia ele. EBSCO. Ai au al kuko. Ioi. Ani. Maua mai I ka ku EBSCO. Vai ngai so le ia kala lenga ngika yang lewa la unga ia sunga ile awa ia aling ia po elen ia le fucha ia le la fu mo I mo ko mo ia wa masenga fa inga ia u search pu ia le kinga inga si kuko ia ka pingi alu le ile kuko fa ia inga si search ale la mo wa si va nga cha o le e tele ia te da pesi ngai ke lo me ka io book search and me PDF and journals le lau a mai so son tele le ka ku ia lip kam ka ia ongam fa ia ongam le finga luenga malu le tunu pa wala fisili le ka fisili ko na salo foi la fisili main malu le kum e fa fela ka voi le a onga ele finga luenga ile investe ala e fia fa yang su nga ia e ma fa access mai e ko komi se ku pa fa le o onga le o finga luenga ai ma la fia fa onga ka ku EBSCO fa fenga e ngi vai ngai ko kongi ko am fainga finga loki pe no ta u fa te mi mom ta to ia e finga le finga venga I o le vai nga le policies la le nga o ta miti ia o nga I ma au finga venga so ele failang ona access mai vai nga la le o finga venga ma o nga I nei langa le alu le tupe o le a fu to university ia pesfu fa afe America ile per annum I le tausanga so
Fai ala sina tamta te re ole. Ere ngakala le epsko ole te re lawa isi te ra pesis la ere ole tio fo ide si te ra pesis. I ole tio la fa nga mo vai ngale le agriculture. Vai nga ye fai fato anga mo. Ia ma fai foi la ona exercise no. Ia fa nga foi la tu langa ia ole security requirements nena monto la mo. Mo ila. Mana ya. Ta ua tel nei taiau. Ia mo foi ngai on ngai kaiau il fa fonga le tunu. Ta ua ya ole lima tama taiau ngolo ngol tatu university. Il forsanga island. Ia mau mga ifsosang il wa ngai. Download video, PDF, journal, waka, mea uma, yoe. Ya, ta ua mulang mo ifsosang ila wa onga. Ya, ai ole nei tai au. Kele foi ngai vai ngole ko fi sa mo isi foi vai nga. La va tul ne va no tso sa no foi isi vai nga len tsapen na mai nei tai au. Tera mo le ava no i ole sui la vai nga le o mai le patata no ina nei tai au ole tulanga le tau tula fono tono lai. So te le la valo na ta ua ile tatou falitusi. Me se fo ira ia along fana wa ongolo o to wa mai nei tatou university. O tula fono la ia tono lai pio le ra to laulo to. O fa sao na alu atu masau mea ai alu ma o tono lai. Fa sao na alu tu malo mea ai fang vai Ede o se fale ai te tatou fale. O le fale ede se fale ai ede ma ede o pinga ki ka ko. So ede mo foi la ona ia lo tu malo fang vai ma me ana. Vai a foi. Vai masa sa solo ai ma maleanga solo. Wa kuloi ai kusia wa ko ngame pa wa ku isumu wa penga ia. Fa sa foi la on pizza. Ma ko fare kusia ka longa ka la me ka kera ku kongu so le ngu fa so la ko ka. Pa pe ka ko ingi ngelu ka kare. Fa sa foi le pizza. Fa sa le o lo ke fon ka wanga silence ke fon. Ia mai si lava kulanga foi ngale kongo ka ko buso ka ko lai. Ia umbanga fa sa foi avel ako kong. Langa ke de o si alung fa nga o ngai. Ia mo la. O mai au ko kongu mala ko ia la ko ako. Ia ko me makusi. O ko me makusi. La ko ska mai ko pa sa o fula mai fa pela. Nya la wala ko ka ko kusi. Fiu e su e kusi o ko me mala ko o la ko ai. Mana ya? Nai ke ngai vai ngai ka ua ia so o tu la fono ta tu fal tu si leu sa no foi ele. Mangingo. Le ska ko fale ai pa me la. Ya o le fale tu si. O le no fuanga e te mau ai file mu ma tu a tolo ma fo fa wi lau su e ngoro. Fai. Ya, e si vai ma ele. Ia peo pauna wa inga ia na e fa sa foi la onga fai jokes foi ngai kongo lai pio wa fai so jokes wa ngari wa kele o skam e jokes ai onga vesi kongo lai so ol mera le fa sa foi la fai jokes wa nga mangi vai e vesi ai foi ale malo da tunu itono lai ia ma tu poni si tu langa le mana ia tono lai ma wala va no ia leo mai tatu ia su e puto mara mai so fina ngalo ele ni fisili le fa mulmule o ani fa salanga e ma fai nga e fai e kamikia o nga malpule ngal falta al o fal tusi pe a fai te o soli nei va a fai ke o muange oe ke alu malpusi fane ia pe ke la ko ka alu mai ai ko ngol fala inga ma o ko ngol lai prima i mo ai o la se o ani fa salanga o ia ia ka kupule So ole fa pela ole ke sau kongo lai pui fai tu langa ia le la wale tu sa ole sunga ya avalong so avalong la le fai le fai unga le fa salanga le dem fai nga fai ko ya ugi ki o ya ai fa salanga ai fa salanga ya mangingo fuisia
au lapi iai faasalanga faasalai foi lau sunga i le lima tamaita ia onga kusa pe fe kau iai lo makua e ke a onga le no eske kusa pe kisa o lo fikus fulo kusanga kulo a nei tai au e ka wa o ka me kia onga e la vea o i faasalanga ia mai inga mtula fono nei wa watu sunga ia ele i nei tai au ia o kalo a manga ia i oe o makuku lalo nga a manga ia foi le ufinga luenga le fionga ia nai ava longa tongi popo ia mo se foi se ava ta ia malto telo le ufinga luenga se o lava foi le o nanga o lo nga lu e si uso ia ele to puanga ngi kula fongo ia na ia maltupu ia au ngi ngalo lau kia laipi ia a toa lau suenga maua le vanga nai che mana e fa tino ai lau a onga ia ala va kulole mo muri le pisi van e avisa fo kuanga wa le ali ele o lo level le fa tu pulanga tala vo kau le fo kua koi e voi aka mai le ofiti le wodi fa long ka ya o ka mai fo tu ia ile mal fo li mo chama cha ya ngi foi kwa ka wa yo tairo ye pa sina fo tuanga mo le tatu alum whānau a unga whaero o autowa e mai tatou university. Ia tatou e tā ua lawa whaaro alo. O le awhai whata fu. Hoi lava, ioi. So o le mea lea. Ai whaaro alo atu. Ia whaaro alo mai. Ia whaaro alo atu fo i lau sunga. Ia. Ai sauro lea unga. Ia. To anga te talo ma anga pongi. Ia. Manui e lau a unga. Pies fautuanga na. Taidau mai e tele fautua ke le foku ngal ka ko kala me o ma ka u le la vea ya ku spai ka lau foku ngal le foku ngal talo male na ponki ia piol man lau ti el fast e le lau foku ngal hulal ma ia ai tele wa mai alfa tan ngal ni vai ngal tayau mali sunga ya ele mo si sia no i si foi tai mer tato por kalame nei ia tu fatala no fo al tele io so sia mal tama ai nga leu fa so mai leu so ia leo lo ngafa ma vai nga tau IT i tono tato fa tusi por tato moto puna o ia esel mana io la na fautua fa tu planga tala vo ia te ile li ma tama ita ia o i kiri vai mai fo ile kala vo mala ka aka ko elen pe la ku fo nga so ni le ku la fongo io ua o le ustai au to yeli mata mai te fa fonga matua ia le utala ia tu tala le te le le no mo wa indi sia o na fua le se kongi e mo wa ile au tu o susu nga le li mata mai tai lo walo o lo a o ngal tatu investe mo le fa tai tele ia fa ilawa lo sunga ma suli fu o tu ma ve le tai au ile fio mai ile le mo se no le fio nga ya na ya ia mo le no tatu pokalame ia le mo le no o lava oli sui tamo e foi a walta tu moto puna o le nei tai au le foi tala lau penga lafu le nei tai au ia mai manatu le wa ato fa fonga si tatu tu no mon vi tele nga wena ka ku ko filo ai foi le ka ki pasia i lungo le lenga ia a le fu ka ku filo i lungo le nei tai au mo lo so i fu malo ina ia ato foi le nga le le tu i faiva ioi a fai foi o tapo e mai se fale tu mana ia lo foi ia pa foi so wa ina pere ai foi ia fa manu ia volina tato por kalame ia i lau sunga foi ia ai mai se le anga foi le weekend ia sa mo por kalame na ia fa tal no am se tasi sui o tato faltusi por tato ma auto puna ai o le tato se sina malo longa pu to te li mai tato por kalame ia ona to so atu le isi mai Clean hands, save lives. Ai e tele ul fale lotoa. E te tau lava ona fulma o lima. O lo ia i lava se te pua o moana saunia. E ao na munmurita ia i le fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai nisi o sia mai a afia ai i se whama. O li tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E tatau lava ona whanu mao tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ona fuanga.
mea ai matau mafa ia saoloto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai I whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia saoloto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo I tutono le tātou lotoa. A e a ngai le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā pia e whaingo fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau teli. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia I tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Tili mama, whasau I ngai leola. Whamalo sa mo le on sai mai pei lungo tato por kalame o Maleifua Mai nei fui tai au. Na tu o le ana mau le mai lau whaafonga nisi fo vanga sa whatal noina. Ia pia nei foi le sui o le tato pole tusi pole moto puna o pole tato laipi nei ia il tato vanga I nei lau mo le papa ngala ngala. E whamalo lo atu sa moa ia wale atoa foi sesi o le au waa le nei tai au se tasi foi o vaenga tau o tatu university il vaenga foi o le faculty of arts le sa fa mo fa no sa la tu foi sui nei tai au ia ona e fua foi la tu te mia noa ia e misi foi ia e foi to ia ona o le foi wa e ia fianga e foi o li mata mai tai fa ia onga ia ai o tau nei tai au ia pe foi ona fa fonga mai se fo sanga nei tai au matango fie I lungo tatu por kalame o ia vaenga foi le na misi si fa nisi fa talnoanga ia e te access I lungo tatu Facebook par tatu YouTube na lu atu I uma fa talnoanga ia mai ala mtaina o tatu por kalame ia se o mai foi nei tai au pa fi wa misi te o ia nisi fa fa talnoanga o mai atu o mato fa tasi atu male uso ia fiti ia fa mai atu foi tatu por kalame nei tai au ka u tele ia ile ia foi si uso ia fiti o se tasi foi tamiti a onga lo fainga luenga e tu mau tatu TV nei ia e tau fo I molo na fina ngalo mana ia po kalame fitile na ia na fatal no sunga ia tai sa o lele sa manga ia fa malo to ai se tatu wat nu ude un sai malava pale mai pe tatu por kalame ile nei foi tai au ia fa malo foi lo sunga mut pola don sa wa pe o era va dia kai mo fa tu la vai foi na matanga mai tatu por kalame ia e le la tata foi ide fa si le pina na tu mai se meta wo foi ala foi ma I fatata noanga ni tai ia e te le lava se me ta wo pina na mau mai ia inisi foi o vaenga ia mai au finga renga foi tono tato university sa fatata noina tato por clame pero tu langa le o nanga tato fatus ia wa
nó ở Google à đi à uche phòng ai ngờ chế mini Facebook kun me ngai la ve nó ở Google à ở Facebook kia nó chỉ ngờ đi mà mình ngục kia ya fa umaro la yo te dai su ấy mà phải ngay research for ya ya ngà đào ya dia rang mau aku ngit kai au de si vai ngà cha ua de EBSCO ne ngà pe na cha ua de sungai ya le wo mo wanga le brochure le fit ya vậy mau chạy chạy ya chu la ngà ai mai sa mo ol brochure chol ni ai fia mani no atoi le ya mai so to li ta mai fa nga nga ta to wanga le te de page le ol EBSCO ya alu ya elen ol ta to library mai se pepo fam chalangan nei pol ta to pamphlet ya em che manino atoi au nanga nei ya ro ba ya chu da pepa na no pena on e chau ni mai ma vai de nei chai ya cha ngai umaro cha pokala ya elo mai sa pepa la la ro la e sunga ya elen mai singa pepa ya ngan maka ya kia ya fe nga mai ya fa nga ro ngi le ko ya se fa akat ole ta ua fiti ole fatal no ngal nei chai au ole te le male mau wa noa mo chou sa ole sa no ele kasi se vai ngole ko ke fai ko research ai la ku library le mo le kusi ai o so ku le ku ko le mau ai o so ku lungo le o lau internet ma sangi ai wa ke le fo isi search engine ngai fa ngai ka ko le ping o ku ko le o me umang o le yahoo ai le mau ai lunga o le kakalo fa ngai me le sa ole Phòng hali EBSCO nè EBSCO nè EBSCO ya và bèo với usoma cho vào fin level penal not cho in the university mana omia lava de fia mal malamati olai ya va no ane sunga ya elen ele ang tare so ya elen fa mal malamati ele tu yo ele falkus ya emasani no du fatusi aide tawala no tama fa tu langa de no fa mal fa nga po si sa di linga sa di linga la wifi kau kusi wa keleng wow yo proklame ma ke ya newspaper inwe va de kulangai kong fa kau newspaper ka ya sa wi ya pe tu langa na ma cheu da fatusi le vola mo newspaper lunga i mau wole mau vol newspaper lunga i lunga ka ko va ngale EBSCO na ya chele esele au le yo fam talanga fitin le taya alu e file so ngai o library ali maua ya li wan el tatu EBSCO le tatu te de page fa yo so nga ya o mai al tapu kala mel nei taya mai sa fa tuanga fa chamitia au ngai wi ngai fola sanga yo nei taya ya ona fa mai ai le ya va tsai mu pola ya e ave le ne va no ta o tili ya e va tsoi se fa tuanga fa chamitia au ngai la tu tatu por kala me ne Maleifua Mai ya iuso ma tu fa fine ya e ta wa lava lo on sa i me pe da onga moi la le ai lava se me fa ngo fie de ne yo la ya pe ale o la tam fai wa e moni lava upo pe na ona fa long so oi pe ma fa tu mai fo ia ma tu mai ya e ti nga nei ai fa manu ye ina ta ya ya o tu langa fo i dia pe na ona i fa fi tau di dei ma tu chamicha onga onga ta fe me onga ya o le ang matai us ai pe o mai do ida ya i lava fa so ngat fit ya usum to fa fine ya fa mau ese mat fit tu cho anga le onga ya pe on mon fo sa no anga pe na ona fa tu to fo ia sunga ya elen ni cha ya chalo mana pong ya chalo mana pong fa cha sia ma fa yo me onga ile fa pe na o de chalo ai le se ngat wenga wa yo fa cha sia ngat wenga ia fa pe fo ila chalo ia se fa tuanga na e va tu do ni changa cha fa cha wa ia u tu fo yo so ma tu fa fino pe na na cha wina tu no university a tu no nga fo se fa tuanga mo ila cha mo pe na cha wina i so se a onga lava ia o se fa tuanga pu pu na do ni changa cha la tu cha por ka min ni cha yao chai wo mangkua ile sangwanga disko inga fa ilonga kali ila upule fa mau malfid ia mai chali fa mau malfidi mal fa fit ya sa ole wal fa mau malfili ka ngol fa fit wing on le cha ya ul cha tu por kalame mal fa fonga mai el ofitele cha tu por kalame ya il cha tu team le fiunga san por tele vo fisiu so ya taktes ya va pena fisiu so ya cha yatu anno man chai wa lesi ya mal cha tu va ngal ICT mai cha yo oi sa right ya tatu director ya me foi lau tele o tatu foi nga renga na yuso ya asi
kamo Paris ia fa pe kamo Makalavea ma sunga ia Eileen ia pe tamaita ia Aaron ia malika ko kama leo taise ia va pe kamo Steven ia ma usa ia fit ia ma si tofine ia Tioli ia lea o neita au fa funga matatu po kala me se foi uso ia fit tolai ia mal fainga malanga lo anga ia sa faio lo isi so ia ko vati sa ole ia telele weekend ia il nei foi vai ngol tatu por kalame fa manuia sa moi lau fa funga le neita iao mai se foi o foi vanga lulue ia manuia foi lau fa sausaunga se taimi foi o nei aso ia tatu fe ngai e foi ia le fiafi mal por kalame o tulino ia ai la ma talo mal sunga ia fiti anga leile atua I faivol nei aso ma au fa sausaunga soifu I don't know if it's a fisheries vessel, but it's called the Talamanoa, and that is supposedly going to Fiji tomorrow and would possibly stop in Nuku'alofa and drop us off, but I'm not sure what's going on with that yet either. I know Leopold talked to his friend, the captain, and I guess it's sort of up in the air. So then there's a third possibility, which is the Maleifua, which is a catamaran that's coming up from Fiji, and then it's supposed to go to Nuku'alofa. But that would probably not be for, maybe next week sometime. But the closer it gets to our departure, the more likely that we might have to just make a round trip to Nuku'alofa and not stay there for, an extended period like we had hoped. We hoped to be there for maybe 10 days, but anyway, we'll see. We'll just have to make the best of it. But it wasn't over yet, and we had a lot of support from our friends to help us find a way there. So we decided not to let it drain our spirits, and the next day, we went to look up some old friends. Bikini's son Leopold drove us into town. He's close in age to me and my brother. We became quick friends. Funafuti has one main highway that pretty much stretches the entire length of the island. The first person we visited was Tanu. Tanu was the eldest daughter of the family of Mainese, Nuku'alofa's only police officer in 1980. She was probably 10 or 11 when they first arrived. Looks like Jen. You started it? Her family was a close neighbor to my parents in the government section. Tanu would always follow them around and talk to them. And so they say she really helped their language development. Because Tanu's parents, Celia and Mainese, were like parents to them at the time, Tanu was like their little sister.